Ngobaliring kerang asem sami mengungsi ulian status Gunung Agunge sane durung pasti meletus ngai resah masyarakate sane wenten ring wewengkon wewidangan giri dolangkir ngiring sareng-sareng ras titi ring ide yang pramukawi manda jagat karang asem lan Bali Rahayu Tiapeng Gunung Agung Mekudus melepuk mesuanganus astung kare apang tusing kanti meletus Diapeng yang basuki duke ngodalan linu serahina astung kare apang tusing wenten bencana Pina keciri maneraga mulat sarire serta tenyaga kawasan suci Bangten cemer ulian dampak globalisasi sareng ras titi ring ide yang pramukawi manda jagat karang asem lan Bali Rahayu Tiapeng Gunung Agung Mekudus melepuk mesuanganus astung kare apang tusing kanti meletus Diapeng yang basuki duke ngodalan linu serahina astung kare apang tusing wenten bencana Pina keciri maneraga mulat sarire serta tenyaga kawasan suci Bangten cemer ulian dampak globalisasi